i onda bukvalno ta trka ne bude teška za njih 2 km ili kilometra, nego od početka. Kad sam trčao te trke, ja sam uvijek gledao da mi prvi kilometar ne bude brži od 3 minuta 5 sekundi, ali uvijek je bio ispod 3 minuta. Ja nisam nekih 9 nedelja potrčao uopšte, to je više od 2 mjeseca. To je bila katastrofa, jer ja sam znao da atletika kao sport je specifična kao sportovi izdržljivosti, plivanje, na primjer biciklizam. Ako se preskoči jedan dan treninga, on te vrati 2 dana unazad. Tako da ako ja nisam trenirao 2 mjeseca, moje telo je kao da nije treniralo 4 mjeseca i to je ogromna razlika. Šta je specifično, na primjer, kod tih kenijskih trkača, oni imaju skroz drugačiju ishranu u odnosu na nas. Pričam, kad sam ja otišao u Ameriku, ja sam mogao da se prilagodim tamo da jedem američku hranu, iako sam ja jeo zdravo tamo dok sam bio, ali nije isto, ne znam, američki, na primjer, neko meso i ovo ovdje koje mi jedemo. Tako da Kenijci uopšte nisu mogli da se prilagode. Sistem takmičenja u Americi na koledžu je drugačiji nego ovdje kod nas. Znači, kod nas, mi kad trčimo trke ovdje u Srbiji, ako imamo, na primjer, državno prvenstvo, mi trčimo u subotu jednu disciplinu, u nedelju drugu. I, na primjer, ja kao 800 metaraš, ja sam uglavnom gledao da trči samo 800 metara. Sam otišao u Ameriku, tamo sam trčao po 2-3 trke u toku dana, u par sati. Jer jednostavno, tamo trener gleda da te, uslovno rečeno, iskoristi maksimalno koliko može u tom pogledu. To obično čovjek kad tako planira, hoću da se malo sačuvam za finale, tu nema, čuvanja. Svaka trka mora da se trči maksimalno brzo, taktički, maksimalno precizno, zato što malo neku grešku napraviš ili malo, što mi kažemo, čuvaš se za to finale, ne istrčiš maksimalno brzo koliko si mogao i neko iz druge grupe bude brži od tebe po vremenu, on će da prođe u finale, ti nećeš i ti ćeš ostati tu jer si taktizirao, tako da tu nema taktiziranja, tu se trči od runde do runde, pa kad dođe vreme za finale, tu je sve moguće. Ovo je prsten koji sam ja osvojio na državnom prvenstvu, tu piše National Champion, piše moje prezime, 800 metara i rezultat koji sam istrčao u tom finalu, to je bio mart 2023. Tako da, to je trofej koji se osvaja za pobedu na državnom prvenstvu. Da li ga nosiš? Pa iskreno ne nosim, to mi stoji kući kao među mojim trofejima.